ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe kandi nkuramukije nkubwira ni umunsi mwiza wo ku itariki ya 29 z'ukwa 11/2024. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na Sentama. Amakuru ya mu gitondo, bwana Sentama mwaramutse mute? Twaramutse neza mushakamba, mwaramutse namwe? Turamutse amahoro nubwo hakurya yaba mu Minembwe ndetse na Kikubo hose haramutse umuriro. Umuriro uzindutse waka mushakamba, Kikubo byashyushye ndetse no mu Minembwe buriya ntibirarangira kuko mbonye barimo bagitwara imirambo aho yuzuye mu mihanda ya FRDC. Ntabwo byoroshye, ni impande zose ubona ko na amasisi umuriro waratse. Yego, ni hose. ese na biriya byo mu Minembwe baravuga ngo na Grace y'u Rwanda, ariko bazavuza Burundi ko ari bwo buriyo. nibwo buhari, ni nabo bari hafi yaho. Kuki batavuga Burundi ari bwo bwagiyeyo, si bwo buriyo natemberayo hariya. Ni na hafi yabo, ni nabo babasha kuhagera. Yego, reka twinjire mu makuru tugaragariza abadukurikiye ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Yego. M23 iramukiye mu mirwano na FRDC ahitwa Kikubo. Kikubo ni muri teritwari ya Rubero, ngira ngo abantu barahibuka. Ahangaha habaye isibaniro, harwaniwe igihe kirekire. Bahafata bahava iza strategy. Yego. Ingingo ya kabiri, ejo hashize M23 yishe abarimo majoro na kapitene barwana ku ruhande rwa Kinshasa muri Masisi. Ingingo ya gatatu, Kivu y'Amajyepfo, FRDC iri kwinginga abatware gakondo ngo babasabire inzira bajye gutora imirambo y'inkomere. Mwumva bigezaho umwana rira nyina ntiyumve cyane. Nahoze ndeba mushakamba, inkomere zo bahoze banavuga ko zirenga 40. Karabaye. Buriya nahoze ngenda ntekereza, barabona uyu mukwabo wo gukubita ruguru no hepfo bagamije kwirukana mu Rwanda ufone no kumutsemba bizabakundira. Ariko hari amakuru mbonye mu gitondo, biriya byatangiye Iminembwe ngo Tshisekedi yatanze uburenganzira umuntu uvuga ikinyarwanda wese aho ari. Ahari ngo bamukorere bimwe minisitiri w'ubutabera yahoze avuga igomba. Niwo bitangije natsiburwa ntazarire. Itegeko yaritanze rwose. Umeze rero mushakamba, M23 iramukiye mu mirwano ahitwa Kikubo ni muri Rubero. Ngira ngo bazikurikiye nubwo tutarabona imibare nyayo. Yego. Ariko dufite amakuru, dufite itango ryaturutse kwa Lawrence Kanyuka, niwe ushinzwe itumanaho muri AFCM 23. Yego. Ngira ngo ibi bintu wabibonye, ndagira ngo tubisome tubyumve twumve nicyo bisobanuye. Yego. Yanditse ati: les forces du régime de Kinshasa mènent depuis 5 heures ce vendredi 29 novembre 2024 des violentes attaques ciblant les zones fortement peuplées de Kikubo et ses environs, ainsi que nos positions. Nous réaffirmons notre engagement absolu à protéger les populations civiles. Ati ihuriro rya leta ya Kinshasa, ingabo za leta ya Kinshasa, guhera isaa 11 za mu gitondo kuri uyu wa gatanu tariki 29 z'ukwa 11 2024, bagabye ibitero babigabye ahantu hatuwe cyane muri Kikubo ndetse
n'ahahakikije yego. no ku birindiro byacu. Turongera kwemeza ko twiyemeje bidasubirwaho kurinda abasivili. Mushakamba rero turabimenyereye kugira ngo iri tangazo ni twabyita formule cyangwa se formula. Iyo habaye imirwano ikaze, uyu mugabo dukunze kumubona atangaza itangazo rimeze ritya, cyangwa ryabaho rigakurikirwa n'ibintu bikomeye cyane. Ibi ngibi twarabibonye za Mushaki, twarabibonye za Kicanga, twarabibonye za Mweso, twarabibonye Karembe, twabibonye n'ahandi henshi cyane, za Ngungu, twarabibonye hariya za Bweramana, Ishasha hose no mu Isake hose twarabibonye. Mushakamba, ibi bivuze iki kuri kariya gace ka Rubero? Bwana Sentama, ibi nk'uko wari ubivuze, iyo uyu muvugizi avuze no kuvuga ko baba bagiye kwihaniza umwanzi, bitewe n'uko aba yabagabye ibitero bikomeye bigamije kwica abaturage nk'uko nabo babyivugiye. Ariko nanone Bwana Sentama, aba ari ibitero bitandukanye na twa dutero shuma two kuza kwiba, M23 isubiza inyuma, utwo ntabwo rwose bavuga. Ariko ibitero nk'ibi biba bikomeye. Rero kuba bavuze, dushobora kumva isaha n'isaha ngo ubwoba cyangwa se panike muri centre neza ya Rubero, kuri territoire ya Rubero, bitewe n'uko iyi mirwano bari gushora ahangaha ni ugushyira Rubero centre mu bibazo cyangwa se mu kangaratete, ndetse cyangwa no gusunikira M23 kujya gufata Rubero, ndetse no kuyisunikira kuba yakwagura intambara ikajya gukuramo na Butembo ikabohora Rubero yose, cyane ko nk'uko tubimenyereye iyo FARDC irwanye nta kindi gikurikiraho usibye gukubitwa bakamburwa aho bari bari, bagasunikwa bakegerezwa hirya. Bisobanuye ko isaha n'isaha turumva ahandi hantu hafashwe, ndetse tube twakumva imirwano hafi muri Rubero, nubwo nkeka ko FARDC rimwe na rimwe ibishaka kugira bagere mu mijyi yisahurire iby'abakire bari muri uwo mujyi ubundi bigendere. Yego Mushakamba, birumvikana koko kurwanira hariya bifite icyo bivuze kugira ngo icyicaro cya teritwari ya Rubero gifatwe, kuko ntabwo buri kure cyane yacyo. Ibi ngibi rero FARDC ikabikomye ibarutso ibarasa iturutse mu bice biherereyemo icyo cyicaro cya teritwari ya Rubero. Ibi bikaba bishobora gutuma koko kariya gace gafatwa. Nako twarabibonye henshi, aho bagiye barwanira hose ni icyo byagiye bitwigisha. Niba nta kindi rero tuvuga kuri iyi ngingo Mushakamba, twajya kwikurikiyeho. Yego, twajya muri Masisi. Twerekeze i Masisi. Ejo M23 yishe abarimo majoro na kapitene barwana ku ruhande rwa Kinshasa muri Masisi. Ibi byabereye ahagana he? Nibyo Bwana Sentama, mu bice bitandukanye byo muri Masisi turi buze gusanga imirwano yarabereye mu bice bya Karongi, Bufaransa, Rukopfu, ndetse turi buze no kugana Bwana Sentama mu bindi bice nka Kibarizo, aho imirwano itari yoroshye, ariko imirwano ikomeye yabereye muri ibi bice. Bwana Sentama, ibi bice Karongi, Bufaransa, Rukopfu hajya ntibyegeranye? Karongi, Bufaransa, Rukopfu ni ibice byegeranye kandi ni ibice bijya kwegera Rubaya. Ibi ukaba ubisanga iyo umanutse uva i Goma, nk'uko tumenyereye kurangira abantu. Umanuka mu Isake, wagera mu Isake ugakomeza umuhanda ujya Mushaki. Wagera Mushaki ukamanuka Matanda ukamanuka Nyakajanga ukamanuka Oso ukagera Bihambwe ugakomeza imbere gato umuhanda ujya Masisi. Iyo ugeze Imema hegeranye no mu Bufaransa. Imema aho bakunda kwita kwa Nyesi. Yego. Noneho rero Karongi
Rukopfu nabyo biri muri urwo ruhande rureba inyuma rusa n'ahagana i Gatare. yego. Ibyo bice biri hamwe. Kibarizo yo rero uti Kibarizo iherereye he? Kibarizo iherereye ni mu bice bigaruka ruguru ahegera Kicanga. Ahegera Kicanga umanutse ugeze mu Isake uvuye i Goma, wagera mu Isake ukanyura umuhanda wa Kimoka, yego, Kimoka ugakomeza Kabati Burungu, Burungu ukamanuka ujya Kicanga ukamanuka Muhongozi, ugeze Muhongozi ukinjira mu muhanda w'ibumoso ukareka umuhanda umanuka Imweso. None iyo winjiye muri uwo muhanda rero ugera hirya, aho kugira ngo ukomeze Impati ukahihorera ukinjira nanone ibumoso, nibwo wambuka ujya mu bice bya Kibarizo. Rero Kibarizo na biriya bice bindi wari uvuze bya Bufaransa, Karongi, Rukopfu ko haratandukanye, ni muri Masisi, ariko Kibarizo ikaba Masisi iza kwegera Kicanga, naho hariya handi hakaba igice kigana za Gatare werekeza ku cyicaro cya teritwari ya Masisi. Banza rero utubwire Bufaransa, Karongi, Rukopfu ko byagenze bite? Ni igitekerezo cyatanzwe na CNDD-FDD b'abadede ba Neva bari muri Congo, baturuka i Burundi, bati mureke tujye kwisubiza Rubaya. Urabizi ko bakomeje kuribwa na gasegereti n'andi mabuye ya koruta adasanzwe yibera hariya muri Rubaya, cyane ko ari ikirombe bari barahawe. Rero babisabye FDL ko bakorana na FARDC na Wazalendo ngo bagaye ibitero kuri M23, basangira imaso irabarimarima cyane bikomeye. Mu gihe kandi bwana Sentama ni imirwano yatangiye n'ubundi mu ijoro ryo ku wa 27 ukira ku wa 28, birangira bitangiye mu masaha y'isa 5 gutyo, buracya imirwano irakomeza bigeza saa 4, imirwano igikomeje aho isaa 4 n'iminota 45 z'amanywa. Imirwano yari ikomeye cyane, FDLR zikomeje kurasa umuriro ukomeye kuri M23, ariko M23 yirwanaho kinyamwuga ibasha kubasubiza, kuko ni imirwano yari irimo intwaro za machine gun, imbunda nini zirasa, amakompora zino za mota zirasa mu ntera ndende. Bwana Sentama makuru yemeza ko M23 yahiciye abasendede ba Neva 12, 21 barakomereka, bafatwa na M23. 33 ba FARDC basiga ubuzima, barimo Kapiteni Kolonga, ndetse 18 ba FDLR nabo bahasiga ubuzima, barimo Majoro Bagirubwira. Ndetse bwana Sentama amakuru agakomeza yemeza ko imbonerakure za CNDD-FDD na Neva bagarutse mu mirwano ubwa kabiri kubera guhamuka bitewe n'ukuntu bene wabo barashwe. Ntabwo bagarutse mu mirwano bwa kabiri, ya mirwano twakubwiye yabukeye, urabizi ko yatangiye nijoro mu masaa 5 saa 6, bararwana buracya bugera mu gitondo, cyari igihe cyo gutora imirambo. Aba Barundi bo kwa Neva bashwiragiye badashaka kugaruka ku rugamba. Bwana Sentama imirwano y'ahangaha yari ikomeye cyane, ariko ni ngombwa ngo ikomere kuko nayo ni imirwano cyangwa no gutekanisha ibice biri hafi n'ahari imari ikomeye. Nibyo Mushakamba, FARDC nabo bafatanyije, yubona barwana cyane hariya muri biriya bice, nta kindi ni umutungo kamere uherereye hariya mu bice bya Rubaya ubarya. Ariko si umutungo ubarya, ni inzara bafite uwo mutungo, kuko bamaze igihe batawufite, igihe kibaye kirekire, kandi bo ku bwabo baba bahora bahonda agatoki ku kandi bavuga bati tugomba kuhigarurira. Ibi barabigerageje rero ku buryo bimaze kubatwara ingabo nyinshi, iyo bateye cyane buri gihe barahatakariza, haba ingabo haba n'ibikoresho bya gisirikare. Bwana Sentama rero reka dukomereze Kibarizo ku rundi ruhande. Kibarizo, yego twerekeze Kibarizo. Nuzo zo kwa generale autoproclame inshuro ebyiri, kuko uyu Inyasi
Yego. yiyise amazina ya mukuru we niba ari na murumuna we wapfuye wishwe na M23. Yego. Ubundi ahita aba Inyasi, ngo ni General Inyasi kubera basa, arangije ati ngende umusirikare kandi undi Inyasi nyirizina yarishwe. Uyo autoproclame Mushakamba hari igihe tuvuga General Inyasi abantu ntibamubone ntibamwibuke. Ni umugabo wirabura munini wigeze kuba ahagaze mu gasantere. Kariya gasantere yari ahagaze mu gasantere ka Kibarizo ngo noneho aratangaza ngo ashaka ko abatutsi bose bahari basubira bagenda mu Rwanda. Yego. Ngo icyo gihe ngo noneho ngo azasaba demobilisation nibazamara kuba baragiye. Uyu rero ntiyaciye kabiri, intare ziba ziramurashye, babonye bikomeje gukwirakwira bajya gushaka mukuru utari uzi no gufata imbunda, barangije bamushyira ku mbunda rwose ubona yayifashe yamutonze, aravuga ngo ni muzima, ngo General Inyasi ni muzima. Ariko turebye amafoto abiri tubona umwe afite amabingo undi ntayo afite, tubona ko rwose bafite henshi batandukaniye nubwo basa nk'abavandimwe. Dukomeje rero bakoreye ibitero bya gicengeza abaturage, bamwe babica nabi babaciye imitwe. M23 rero niko gutabara byihuse, irabirukansa barashwiragira, ibicamo benshi nabafata abandi. Abaturage ariko ubwo bari batangiye kugera mu bice bya Kicanga bahunga ibyo bitero. M23 rero iba hafi. Nuko byaje kugenda Kibarizo bwana Sentama, nubwo tutahabwa amakuru y'abafashwe cyangwa se bishwe ku ruhande rwa Kibarizo, ariko abo kwa Inyasi barirukanse bakizwa n'amaguru, nabo kwa Kungirwa Inyasi. Mushakamba ikintu nakongeraho ahangaha nk'umuntu uhazi, bariya abantu bo kwa Inyasi ndabona bazagira ikibazo nka kimwe kiri muri Bukombo. Bazasigara hagati. Barimo hagati kuko niba tuvuga ko M23 igeze igahira, uvuga ujya kugera igahira wamaze gutera umugongo za Kibarizo. Yego. Kibarizo ibisigayemo inyuma, igasigaramo hagati. Yego. Ize igoswe kuko Kibarizo uraza kwibona ari Kibarizo niba M23 igirwana ahantu bita za Kinyana, za Runambi, ahantu nk'aho ngaho, ni ukuvuga Kibarizo igarukamo hagati. Noneho twava Runambi tukambuka hakurya cyane ugera za Mpati, aho M23 irahari. Bikaza bigahura na Mweso na Kicanga. Yego. Noneho aho ngaho hagasigara hagati, noneho ukazamanuka no muri za Rwamwa zo muri Bibwe. Iyo wafashe Rwamwa Kinyana, hagati haba hasigayemo agace gato ka Rwankeri. Ubwo Kibarizi basigayemo kuremo imbere. Yego. Bisobanuye ko hariya nanone ugasanga M23 ngira ngo hari ahantu wigeze kubona amafoto yaho urambwira uti aha hantu hari ikiyaga, hari amafamu meza, ni heza cyane, hari n'amazu y'abantu bihaye Imana ari hafi y'icyo kiyaga. Hariya ni Mukoto. Yego. Mukoto naho hakagaruka mu ruhande gusa n'uruza kureba za Nyamitabo. Kibarizo isigayemo inyuma yabo. Uba Kibarizo isigaramo hagati. Yego. Ubwo rero bari abantu tuzaba tubona amaherezo yabo, kuko bishobora kuzabamerera nk'uko bimereye bariya bo muri Bukombo uyu munsi, bahora bakubitwa, yakwirukira hariya agakubitwa, yagaruka ahandi agakubitwa, bityo. Nabo niko bishobora kuzamera Mushakamba. Niko bizagenda. Yego. Reka tujye Kivu y'Amajyepfo rero. Kivu y'Amajyepfo rero Mushakamba, yarya twazise ngo ni zihe ntare? Intare z'Iminembwe. Ni intare zo mu Mikenke. Cyangwa ni intare zo muri Karingi. Uyu munsi zabaye za Karingi na Mikenke. Buriya rero ngo zabakubise cyane kuko ngo barimo bagenda
babarasa bagenda babarasa umugende ku buryo ngo bagendaga bapfa n'ubu bari bagipfa ntabwo byarangiye uwakomeretse yabuze ubufasha ubwo amaraso aramushiramo akarangira akanogoka. noneho ngira ngo wabibonye ko FRDC irimo yinginga isaba abatware ngo bayishakire inzira imirambo y'abantu babo baguye ku kibuga cy'imirwano. Mushakamba dukurikije ubwinshi bw'abantu ukuntu bari bateye bangana ngira ngo babikurikiranye afite ndabizi dukurikije ukuntu twirwaneho ingana ikaba yirwanya koko ikanabishobora. Mushakamba ibi urabona byerekeza hehe dukurikije n'andi makuru twagiye tubona aho twabonaga batuza FDLR muri biriya bice aho twabonaga abarundi nabo baza babegera gake gake. Mushakamba ibi ngibi urabibona. Igishimishije kirimo kurusha ibindi nuko babihanije bikomeye. Yego. Bakabakubita kandi akaba atari bo bari babateye ahubwo bari batewe. Yego. Uwateye akaba ari we wakubiswe. Yego. Ko buriya uyu ukubiswe wateye se warenzaho icyo wakongera gusakuza waba usakuriza nde. Ubwo rero icyiza kirimo gishimishije nuko bakubiswe twabifuza mu makuru yabanje ukuntu byagenze ku mpande zombi. baje gutanga umusada nabo bakubiswe, baje gutabara bagenzi babo nabo barakubitwa. Ikiriho ni kimwe giruti bakubiswe banakubitwa batawutanze ntabwo bigeze. Yego. Bakubitwa badatanze umusada. Ntabwo bari bageze ko batabara ko baje gufasha. Ikiriho ni kimwe ntabwo twirwana nk'uko yabivuze iti nitunapfa tuzapfira ahangaha tumena amaraso iwacu kandi ntabwo muzapfa kuhadukura ntabwo turi agafu k'imvugwa rimwe. Rero ikiriho ni kimwe ni isomo rikomeye kuri FARDC yakubiswe bikomeye cyane. Nabonye hari ubutumwa bwo mu Giswahili wanyoherereje batabaza bati rwose mudufashe twakubiswe twagize gute. Ni ibintu bifite icyo bisobanuye bitewe n'uko bo barahiye barabigamba barabitegura bumva ko bazatungura M23 bakayigirira nabi ariko nayo ibabereye ibamana ko bazatungura twirwaneho. Bose n'abavandimwe ku umuntu imvugo yakisobwa ku mvugo nta byacitse bihari. Bose n'abavandimwe icyo bazira ni kimwe barazira uko basa nta uzira ikindi nta wakoze amakosa ngo abari yazira abari ibihano byayo ahubwo arazira uko asa kubera ingengabitekerezo iri mu butegetsi bwa Kinshasa n'igisirikare cyayo ndetse n'abagifasha. Rero ikigiye gukurikiraho buranaho baraza koherezayo SADC boherezayo nako batariyo ni SADC n'abacancuru ariko abandi abarundi wazarendo bose bariyo. Ikiriho kubera bakubiswe bwa mbere urabizi ko batajya bashyirwa iyo baba bakubitwa bakamanika amaboko. Ubu Kivu y'Amajyaruguru yose yakabaye ifite amahoro ariko kubera ko bakubitwa bakongera bitewe n'ubashuka ufite icyo yunguka ariko bo batunguka. N'ejo tuzumva imirwano cyangwa se na mukanya turumva indi. Niko bimeze Mushakamba ntabwo bijya bihagarara gukomeza bikaba. Nk'urugero rwa hafi hano umuntu nk'amakuru yongeye kumbwira ati amasoko yacu atandukanye dukesha iyi nkuru avuga ko FDLR zageze i Makenda zaturutse mu Rurambo kandi ko zagiye kwakira abandi barwanyi babo bakomeje kuva mu mashyamba yo muri teritware ya Mwenga na Fizi bagana mu Rurambo aho bivugwa ko biteguye kurwana n'abanyamurenge n'u Rwanda. U Rwanda ruzaba hose rero muri Kongo. FDLR nayo yaje ijemo uvuga hari haracyari imirwano nubwo urugamba rw'ejo rwarangiye ariko imirwano iracyahari Mushakamba. Yego iracyakomeje birumvikana. Yego. Ikindi tukivuga kuri biriya
ariya makuru y'urugamba rwa Kikubo mbonye na Micombero abyemeje kuri Twitter ye, arabivuze ko kuva saa 11 za mu gitondo ari imirwano Kikubo ko umuriro watse. Aravuga ati ibindi bikurikira turabibamenyesha. Bagiye gushaka ibinyoma himba. Yego. Ubwo rero niba wanyemerera dushobora kugana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Nta kindi twavuga kuri izi nkuru zacu. Tuyibutse abo twari kumwe ko twaganiriye ku ngingo ivuga ko M23 iramukiye mu mirwano na FRDC ahitwa Kikubo ni muri Lubero, Kivu y'Amajyaruguru. Ejo hashize ku itariki 28 M23 yishe abarimo majoro na kapitene ngira mu mwabyumvise barwana ku ruhande rwa Kinshasa muri Masisi. Aho barwaniye muri Masisi ni ahantu hatandukanye. Barwaniye muri Masisi ajya kwegera icyicaro cya teritwari ahitwa mu Faransa, Karongi na Rukopfu. Ahandi barwaniye muri Masisi ni Kibarizo. N'ingingo ya gatatu twavuze muri Kivu y'Amajyepfo FRDC irimo kwinginga abatware gakondo ngo babasabire inzira bajye gutora imirambo y'ababo. Turabashimiye rero, umunsi mwiza kuri mwese, kandi abashya ntimwibagirwe gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo n'uriya Mashariki. Mukande like kandi munatwandikire muduhe ibitekerezo byanyu mubidusangize binyuze muri comments. Mukande kuri share inkuru zacu muzisangize inshuti zanyu. Murakoze, umunsi mwiza. Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Murakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye byimazeyo. Nshimiye abandi bari badukurikiye bose, abari mu burasirazuba bwa Afurika. Mukomeze mugire igitondo cyiza, ndetse uyu munsi muhahe muronke ube uwishyashya n'ihirwe. Abandi bari mu bindi bice namwe mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.